Petrolok kita kedai pasuyom siang adin sayo ngawan yo biang nalor bom yo bandar yo dan nek seslap ni pek ani pek ani la jelut pek paru ani pek nek slap pek adin sayo ngapa yo biang tangga kajian ada kumi pek harus slap lagi lekapet ani nalor bambu yo bandek yo kabale slap pemepet ani takut sangat terpal ro ani kita lagi lut ani sin ai sisala perlu nada ani peta vlog ani pet lagi lut kita kamera tangje sedikit ani supaya perlu ani lah foto terpalpet seperlap oh